ko iAfrica wa vulavula hikuva xala vona t kusuka studio 2 hi le Polokwane nhlekane lowu wa Xikwembu inakona ko lowu tisiwaka n'wina hi vuhumelerisi bya Ncedani Eric Mabasa kasi ke hi ta fambisa xisweswo ku fika le ka awara ya 2 nhlekane lowu wa Xikwembu timhaka ti tele mingisiro wa mina timhaka ti tele xana swi nga koteka ke ku va hi papalata madzolonga ku ya hi rimbewu kumbe hi papalata madzolonga ya swele mindyangwini ngopfungopfu ka swiyimo leswi hi nga mi nyika swona swifaniso leswi swimbirhi hi nga mi nyika swona swa vamhani vambirhi vo hambana va nga ka tindhawu to hambana a Vhembe ne le Mpumalanga a Mpumalanga i ri ntaku limata i atlele henhla ka swi lava xa hisi ni tiva ku timovha laha ka engetleli laha ka hisa kambe a khunguvanyekini na tshemba se ni lata ku hi bulanyana ka ntsongo hi sweswo loko hi ya le makun'wini ya nongonoko hi ndlela yeleyo kasi va Hlengani Mathebula Foundation na vo va ta va ri na ntirho wa ku ya mahlweni na ku seketela mindyangu leyi nga wela hi khombo hi nkarhi lowu wa ndhambi ta va hi kha hi bula na vona laha ka 10 minutes nga si ba awara ya 14 nhlekani lowu wa Xikwembu ntirho hi bula na Makinos Maruwe loyi nga ta va kha hi bula na yena hi vulavula hi timhaka ta swiphiqo swa mati a Gauteng ivi hi tlhela hi bula na Matsalani General wa ANC Youth League Sesi Tsakani Xiviti hi bula na vona la hi ku ringanyeta loku nga koka ku ayi veri va meyara lava nga ri ku tirheni kahle eka vandla ra African National Congress va fanele va susiwa mitirhweni ya vona va meyara lava nga ta langutiwa njhani naswona hi rini hi ku se ku yiwa nhlawulweni hi ndlela yaleyo mina ni ta twa wena ku i ri yini ka 0860002543 sweswo hinkwaswo taka leswi Nihlekani Munghana Lonene FM Makombandlela ku hava xiyimo xo tika ku fana na loko munhu a tshame ka ndhawu leyi kumaka ku hetelela ku va na xiphiqo xa gezi kumbe xiphiqo xa mati hi ndlela yeleyo se swin'wana swa leswi kumbexani hi leswi swi nga ta langutiwa ku ya amahlweni hi kota ku twa ku miangula mo ku yini veri ku na ku ringeta ku dlaya loko ku nga kongomisiwa ka munhu wun'wana wa lava a khumbekaka ka timhaka ta madlanga ka commission ya madlanga leswaku swigevenga na valava tirhaka na swigevenga va tiyimiserile ku sirhelelana hi nkarhi lowu tika lowu leswaku va hleketa ku va to dya byi horile waya ku ya ku yile ku ve swi koteki sweswo leswo swi nge koteki ku va dyela hi laha ku nga heriki xin'wana na xin'wana xa hela se kambe ke a hi ku tumingiselo mina ku wa wena wangulo wu ri yini nomboro ya le ya ntolovelo 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini hi ndlela yo yeleyo na ku kuma hungu la ku na van'wani matsundzuka ni tshame ni mi tlangela voice note yin'wana siku rin'wana la ku ri na kokwani van'wani va ni yingiserile ka Malamulele va kha va kombisa ka hisa kambe ni ta mi yingisela hi ndlela yaliya ni ta yingisela ni le ku tiyingiseleni ka khalanga na cancer swinene vanhu lava va landzelerisaka timhaka hi ndlela yaleyo hi yo mhaka na sweswiwani ku na van'wani ni nga twa ku i wun'wana wa vayingiseri va hina swinene kusuka laha a role hi le Bushbuck Ridge kokwani Ana Mgiva Bila na sweswi ni vulavula ku va pfulele xiyanimoya va yingisele Afrika wa vulavula se va hlamala ku na mina wa ni tiva na mi tiva a ni mbaka va nhlamulo mbaka va nhlamulo se swi nge endleki ni nga mi tivi kokwani Ana Bila a khensa swinene loko mi yingisele Munghana Lonene FM na n'we van'wana mi nge ri ku yingiseleni yana ni mahlweni mi yingisela hi ndlela yaleyo ka va nhlamulo Bila yalaya ka va vukosi Bila ya minjhani vukosi mativana na ku Afrika wa vulavula ya mahlweni a hi mitwaneni kumbe angula mukini eka timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga kumbe tikhomini ku ya amahlweni hi ndlela yoleyo hi kota ku twa ku timhaka leti ti famba ti ku yini hi mi pfuna njhani loko xiyimo xi te tani hi ndlela yoleyo a hi twaneni ku n'wina leti mi nga khoma tona ti ri yini ka nomboro leyi 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini n'wana hi misava ku no la hi ku yingiserile
na Steve na stock mine sela Gauteng a Mpumalanga a Northwest a Limpopo a Kansas 9 a Kansas 9 mingsari wa Mngana Lona FM loko so famba ku hela swi nga kunguhatiwa ko i ta va hi mitisela nongoloko Afrika wa vulavula kusuka laya aka Mphagane Ramthani leri ku nga Munduku ta mitisela nongonoko lo wa Afrika wa vulavula kusuka le ka Mphagane lesi mi nga vuya kaela leswaku hi famba njhani hina eka hi fambisa swoswoleswo eka siku ra Munduku kambe ke n'we mikhometi timhaka ka a hi mitwenini ku ta n'wina timhaka ti ri yini ku fana na loyi nhleka aka mngongoma hey lava se va nga le ku vulavuleni njhani seni hi ku mi hi khoni lava ku va amukela i maamukeli ka Munghana Lonene FM nhleka aye Galanka aye papa amnola tandurisa mhaka ya hala ka maphata ya ku yini se kutani leyi nga ta vulavula yona wa mtlhanu swa mhaka laha ku nga phemeka laha patwini na mhaka gezi ni vuya ni ku gezi ri vuye ri tshamiseka laha ku phemeka ku sindleka nchumu mara sweswi hayi Galanga hambileswi mi nga tshama mi veka movha laha mi khuphuka hi milenge mi ya ka mngongoma nkosini sweswi mi ta ndlula kahle sweswi ka fambeka sweswi mi twa hi mani n'wina ku ni veke movha leyi mulaka hi swi tive Galanga na swi tiva ku mi fambi hi milenge mi tsemakanyela hala mi ya khandziyela hala gangeni biloho leriya ri kulukumba va hetini vo nta laha phambenyana va cheletaku mara ta famba sweswi na taxi ku sukela rixini nampundzu kusukela na madyambu tolo ti le ku fambeni mhaka ya kahle ene mi va byela vayingiseri ku a ni lo famba ni tlhe ni ya khandziya tlhelo rin'wana ni siye movha hala ka maphata ivi ni suka laha bridge ni fayetela ndzeni ya fika aka mngongoma ni futhi le makumu le ku ya loloka leyi hi milenge no na swi tiva sweswi ku za ni vula loko a na movha sweswi Galanga wu nge he sali laniwa wu ta ndlula u famba u ya fika wa hala mahlweni biloho lerikulu ri lunghisiwini va lunghisa lexiya xitsanana sweswi mara xi sukunetela ku famba vo cheta lomu matlhelelo mara xihovo xi endla temporary ku va yimele swin'wana va ri va ta tlha va vuya hi minkama va ta na mara ka famba le ka maphata ke hikwalaho ka ripetlo leriya nakona ku pfariwini laha ka ripetlo leriya ku nga sala va ri sweswo a ni swi va xo ngopfu hi ku nga sala mara va ri va ta vuya va cheletela ntsena na mina no chavela ku loko ko ta munhu loko nga swi tiveki na madyambu a nga wela laya ya kwihi na madyambu a tshami kaya ni mi twile boto mina khaisa swinene ekeseni Galanga enkoma khaisa loko hi vulavurile tlhaya swi ndlulisa ku swi tshamisisi xi njhani sweswi ma vona swa antswa sweswi i ntiyiso ngopfu hi ku van'wani ve ri nongonoko loko hi vulavula hi talele ngopfu hi ku gungula ku tlula ku hi ndunduzela kumbe hi khensa sweswo swa ku taniya kambe a khensa swinene loko ku ri ku se ku le ku tikombeni ku kuyiwa kwihi a khensa swinene hayi na khensa Galanga enkombo to mina a khensa hi le ka eka Mungongo ni fambini hi siku leriya un'wana wa tlheka ungomena loko pfula loko yo vuya a wa ha tlheleli ka ni swi vona ku ya mpela xiyimo xo tika swinene kambe hambiswiritano 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku angula ku yini un'wana mingiseri a hi tweni ku angula ku yini nomboro hi leyi 0860002543 mi kandziyisa rito hi ndlela leyi ntengo ri khale ni ta va ni kha ni bula na sesi Tsakani Xiviti va suka ka ANC Youth League veri van'wana va vakhanselara lava kokaka milenge va fanele va susiwa tanihi va timeyara kambe xivutiso ku va kha va langute yini rin'wana rito leri ri tirhisiwa i ku a va tirhisi timali leti va nyikiweke tona sweswo swa ku taniya se ta twa n'wina ta va twa kahle va kha va langute hi tihlo rihi ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo nomboro i 0860002543 kambe ke ta ri teka riqingho rero rhandza ka leswi 0860002543 impela hi vula tani na hina hi ku #handlandlamuka amkeleni un'wana mingiseri lo nhlekani Nhlekani Buthat aye papa mkhanselara wa la Bushbuck Ridge ni vulavula na Nyathi la Velfardi a khensa swinene Nyathi a Velvedia Buthat andi la ku vulavula hi issue leyi yi nga endleka mso last week kumbe week before last week ya Colonel Robert Nasitunda le KZN Robert Nechunda Nechunda yeah okay sorry
xo sungula hi lexi Londi weZulu manana loyi a nga vitana Colonel ku i Kwerekwere a hi yena wo sungula eku tirhisa rito leri a vitana muAfrika wa ka voho leswaku i Kwerekwere. 2016 if I'm not mistaken kuna manana wa Mlungu loyi a nga zi a pfaleriwa hi ku tirhisa vito ra i vitane vantima ku i ti monkey mara loko se hi ta ka rito leri a nga ri interpreta ku un'wana na un'wana loko a vulavula ririmi leri nga twaleki i referiwa as a Kwerekwere swi tikomba nga ku kumiyeriwe ngopfu kumbe ni to swi teka ku hi leswi a nga wa vuhosi a hi swi tivi mara hi ku ya hi nawu mhaka loyi a fanekele a panichiwa ku a ni ku va panichiwa swi hi kambirhi swi vula ku Colonel va fanele ku va pfula nandzu kumbe un'wana a vilela a pfula nandzu kambe loko ku ve vo va kha va humesa xithombe ka Facebook va kha va komba nga ri va rivalelanini swi hetelela swi vava ku kumbexana swi lava swiyenge swo fana na va AfriForum leyi a yi fanele yimisa voko yi ku leswiwani ha swona va va pfula nandzu ku fana na sweswi nga endleriwa murhangeri wa Economic Freedom Fighters a ni ri i duvule laha ku ri na vanhu kambe a hi vanhu lava va ri laya va nga ya va vilela i AfriForum se xikombiso xa muxaka wolowa se loko ku nga ndliwi nchumu swi vula ku yi to hundzisa sweswo mara la hina because loko la ku hinkwaswo swilo swa hina as hi ri vantima hina le AfriForum AfriForum no AfriForum a ni vuli swona yi nge endli swa vantima no vula ku no nyika xikombiso ku swiyenge swo fana na sweswo swa muxaka wolowa ya leswi a ni lava ku swi vula hi leswi ku na commission ya timfanelo ta ximunhu ku na commission ya ndzingano ya tindzimi a yi vulangi nchumu hambi ko va yo office ya president hi byako a nga vulangi nchumu leswi swi create-ake rivengo endzeni ka tinxaka ene swilo leswi i nkarhi swi endleka swi vulavuriwa ku nga endliwi nchumu hi swona se ni na ku vilela ngopfu ene leswi vula leswaku a ku fanekele ku va dyondzo ku vanhu va ta kota ku xiximana swi nga vuli ku loko munhu a vulavula ririmi leri nga riki rona u n'wi vitana hi vito rin'wana leri ri chichaka xindzhuti ni ve disappointed ku vona swi humelela hi ndlela liya se ka leyi mi yi vula butheti ya ku khomana hi mavoko ka mhani luya ka ti-Facebook leswi a volo swi edita mhani luya i swi basise kahle a ku i swilo leswi ya nga swi tiveki ene a nga ti pfinyingi wa ha yima hi reriya ya ku ya nga na nandzu se swi vula ku a swi laveka ku loko ya vona nga ri na nandzu a ku fanele ku va na un'wana a fanele a n'wi komba ku i na nandzu ku fana yo commission ya timfanelo ta ximunhu ya ku fana na vona lava va commission ya ndzingano wa rimbewu ndzingano wa tindzimi CRL so ya le butheti a ni la ku hefemula ka yona ku the women ri disappointed loko ku nga vangi na action leyi nga tekiwa against vanhu hambi yo office ya premier KZN a yi sitwakala yi vula nchumu hi swona entiyisi ngopfu leswi vulaka leswaku kambe maphorisa mi swi twile musiku va vule swo vula ndhawu ya maphorisa yi vule swo vula ya office ya xiphorisa yi vule swo vula mara na yo ti vulavulela njhe ku yi la ku vanhu a va swi twisisi leswaku vanhu va xiximiwa timfanelo ta ximunhu swi kutaniya ene i swilo leswi ku twiseka me swa vo hefemulo ku vanhu already va ku tala se a swi va karhate ngopfu mhaka ya ku fana na liya ni mi twile papa na kheselo swinene hlayisekani nyathi la velvedia velferdindi
ni cancel papa Enkompa pa cancer. Vele vetiye nyathi 0860002543. Timhaka to tika swinene teto ta ku loko impela loko munhu a nga ri tivi ririmi leri ra ka n'we kumbe leri vulavulaka ro swi ndli nga ri i sindziseka ku a nga vi wa ka n'wini mayivo mhaka kona timhaka to tika swinene leto kambe hi ta twa n'wina ku n'wina mi ri yini nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 nkandziyiso wolowo wa rito wu ta hetelela wu endla leswaku hi kota ku twa ku tlhelo lerin'we mi nga ri khoma ra mhaka ri nga va ri ri tlhelo rihi xin'wana ndzi nga le ku endlekeni i timhaka ta ku ni tshame ni vulavula hi timhaka ta ku swin'wana leswi a hi fanele swi languta tanihi rixaka tanihi vanhu hi leswaku mhaka leyi ya ku va van'watipolitiki minkarhi yin'wana ku ndla van'watipolitiki nkarhi wun'wana ku ndla vanhu va timhaka ta vukhongeri van'wana va tirhisa vukhongeri byihi kumbe byihi ku hambanisa tinxaka van'wana va tirhisa tipolitiki ku hambanisa tinxaka swin'wana swa leswi swi nga hetelelaka swi va koho hi ndlela yaleyo un'wana ni rhumela hungu la a ni tivi ku ri nga va ri na ntiyiso ku fika kwihi kumbexani buti hi tekani na vo va nga hi pfuna ku twisisa mhaka leyiwani hi ndlela yaleyo ku ongeti okay va ri ku ta hetelela ku va na ku vulavula na vateki va mahungu hi awara ya 10 mundzuku ku nga namuntlha ku ve na ku vulavula ka vateki va mahungu ku namuntlha ku vulavuriwa hi timhaka ta hoyi leyi yi ri koho loko a ku langutiwa ka timhaka ta leti ti fambelanaka na vukona bya tin'wana ta ti-festival van'wana va hehla leswaku rin'wana ra mahungu ri vula tani ku hayi kumbexani a ku langutiweni ngopfu ka timhaka ta ku va ku ololoxiwa leswi nga onhaka hi ndlela yeleyo a ni tivi ku n'wa mi ri yini mhaka yeleyo mi yima na swona ke ku va xiyimo xi tekiwe hi ndlela yeleyo ku hayi a hi sungula ni lunghisa leswi nga onhaka hi pfa hi yimenyana ku cini 0860002543 n'wana mi ngiserelo nhlekani papa aye papa epfukile nga vona bot akenza botho mi nge ni vulanyana swo karhi mayelana na timhaka ta ndzingano wa ririmi loko hi twe xivulavula xi xa ku heta ku vulavula sweswiwa xo ka xi nga khometeki kahle na mina ni un'wana loyi ni nga ta ku a swi ni hindzisangi kahle ngopfungopfu sweswi nga humelela ta vula entiyiso mi vula swona ku wun'wana wa hina tanihi sweswi nge a hi khomekangi kahle a hi fanele ya report ku va at least ku va na ku va na dyondzo ku nga ri ngopfu timhaka to phanisha kumbe nga ri punishment ngopfu kambe ku ri timhaka ta dyondzo leswaku vavulavuri va marimi kumbe tindzimi letin'wana a va swi tivi ku culture ya hina yi tshamise ku yini kumbe na hina hi va mani kumbe swi ndlisa ku yini maendlelo ya hina ya ndhavuko ni vula leswi timhaka ta ku nkarhi wun'wana ni fane twa mavulavulelo ya vanhu va ririmi lerin'wana vo ka va nga vulavuli ririmi ra mina n'wina leswi va ku va kha va hi vitanisa xiswona va tala ku tirhisa L loko va sungula ku tirhisa language ya hina LI kumbe LE laha vona mara vo ka va nga swi tsakeli ku loko wena u va khe i tirhisa ririmi ra vona kumbe i vitana language ya vona i sungula hi LE na wena ni ta mi nyiketa xikombiso a hi nge va ku u lichangani kumbe a swi talangi futhi vile va tirhisa Litsonga va ta ku lichangani loko no elezulu kumbe no ku elesotho a va swi teki ni tshame ni ta joke ni swi ndlisa sweswo ka van'wana ni ya ni tshame swin'we and then ni swi vona ku swa vava swinene se ni ku the same pain leyi i nge le ku yi fileni wena i the same pain leyi na mina yi filaka loko i vulavurisa xisweswo u ngo vulavuli u hoxa xinyadzo loko vulavula na mina but u respecta ku mina ni vulavula na wena with dignity kumbe ku ya hi leswi wena i lavaka ku va i amukela ku va i vitanisiwa xiswona so hi swin'wana swa leswi ni vulaka ku nkarhi wun'wana na loko hi tshamini a swi lavi hi hlekelela loko se vanhu va vulavurisa xisweswo swi lava correction nkarhi wa ha ri kona ri sungula ra ha tsakama because of swilo swo fana na leswiwani swi ta hi karhata loko nkarhi wa ku famba hi ku va ta tolovela ivi swi tikombe ngaku hi leswi swi nga hi xiswona va tala ku vula ku lexi vanhu ntolovelo wa leswi vanhu va swi tolovelaka va hetelela va swi tirhisisa xileswi xisweswo ingaku hi leswi swilo swi nga tshamisa xiswona kumbe matsamelo ya swilo ya tshamisa xisweswo kasi a hi swona a hi ntiyiso se hi xin'wana lexi a ni lava ku xi kombisa ngopfungopfu ka vaakatiko kumbe ka hina Matsonga
na machangani hinkwenu ku loko ku ri na swo fana na swo sukumeka ku munhu wa vulavula a vulavula hi ndlela leyi ku nga yi tsakeleki n'wi correct kwala na kwala i nga n'wi kwateli but n'wi correct ntiyiso hi lexi a ni lava ku kombisa xona ku swi ta kota ku yisa ririmi ra hina mahlweni ku va na tinxaka letin'wana ti kota ku dyondza ku hi va mani hi lava yini hi yisa ku yina mahlweni se mi tlhelele ka liya ya ku viva comrade viva no lixangane se a fane swi correctiwa from kwalaya na kwalaya ku ne le ka mnduku va va na correction ku a va landzuluxi swona vanhu va fane va vita ku endlela leyi so ma swi tisa se ta ku byela ku hi ntolovelo ka public TV so ya vitaniwa hi ndlela yaleyo makumu ene nge hi koti ku swi lunghisa loko hi tsandzeka ku swi lunghisa ka ha ri sweswi example yo fana na leya i swilo swa swi fana swi lunghisiwa ka ha ri na nkarhi then vanhu va swi tiva ku khefani va mani swi ndisa kuyini inkombo to mina khensa a hi tweni ku mahungu ya misava ora ya mbirhi ya ora ya n'we ya ta va yimise ku yini ndlela yin'we ntsena leyi hi tirhisaka leyi eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena Afrika wa vulavula na Khalanga Bet Materula Musumbhunuku ku fika ra rintlhanu 12 to 2 ni nhlekani Munghana Lonene FM Makombandlela nakona ku Afrika wa vulavula ya mahlweni mingisero mina sweswiwani cancel sesilili ntsongo makata mahungu ya misava kusuka la ka Sikagula la ya sesilili ya Nhlabangwane sweswiwani eka mahungu ya misava ya bula na sesi Tsakani Xiviti lava na vohe lava ku bula na vona lava sukaka vandla ra African National Congress ka lavantshwa tanihi matsalani general lava ku bula na vona la hi timhaka ta ku va ve na nhlengeletano ya vufambisi bya vandla lava nga tela va teka xiboho xa ku kumbexani van'wana va timera a va fanele va suka emitirhweni ya vona loko va nga ri ku tirheni va tele va mera lava nga le ku tirheni kahle va tele va mera lava na vo va nga ri ku tirheni kahle se vengeri lava va nga ka vandla ra African National Congress va fanele va susiwa hi ta twa vona ku va ri va vula ku va susiwa va langute yini hi ndlela yaleyo va mera valavo kumbe ko va timhaka tete ta ku lulamiseriwa timhaka ta ti-conference tete ti nga le ku yini ti ka ti tshunelake nako loko ku ri ka va fanele va suka va ta suka rini nako i ncini lexi nga va fikisa ka xiboho xa muxaka wolowo se leswi nga ta va kha hi bula na vona ha swoho eka nhlekani lowu loko hi languteka timhaka ta vandla ra ANC Youth League mi ta tsundzuka ku ri loko ku fike nkama wun'wana a ku vulavuriwa hi timhaka ta ku swiyenge swo tala swa Afrika-Dzonga swi le ku tirheni swiyenge swo fana na swa xibalo ku nga SARS sweswiwani se swi humelele rivaleni ku na xiyenge xa maphorisa kumbe ndhawu leya timhaka ta kumbe timhaka ta vusirheleli na vululami na toho a ti nga ri ku tirheni swona hikuva ti ngheneleriwile hi swigevenga leswi swi lava ku va xiphemu xa ku va swa ku nyaka pfarisa mafambiselo ya timhaka ta maphorisa hi ndlela yaleyo se tin'wana ta timhaka leti kumbexani a hi ta tsakela ku va hi twa kun'we miangula vukuyini eka tona ku ya mahlweni ni vula leswi hi mhaka ku loko ni langutile sweswiwani va tikomba va president va ye kweli ka SARS ku ya vona ku swilo swi famba swi ku yini hi ndlela yoyoleyo kasi yin'wana ya timhaka leti a hi ta tsakela ku va hi twa tona kumbexani ni nga swi teka n'waxiviti la a ni ta tsakela ku twanele ka n'wina hi ku swi tikomba n'waxiviti a nga kumeki na riqinghweni hi swivangelo sweswi kumbexani swi nga va kha swi tiveka kwala va nga koko hi nga ku ri yinxindla ku hi nga va kumi hi twa n'we ku n'we mi angula mukuyini ka mhaka yaleyo ke leyi ku vulavuriwaka hi timhaka ta leswaku kumbexani va meyara van'wana a va fanele va suka kumbe i timhaka ta ku lava ku tirhisiwa va meyara lava tanihi hi xisivela mhangu ku va ku lavawani hi va nga ri ku tirheni hi va susini se sweswiwani hi vhoteni hi ta tirha ku nga va ku ri swona kumbe ku na swin'wana ku hundza kwalano hi lava ku tatwa wena ka nomboro yaleyo ya 0860 002543 hi ndlela yaleyo kumbe mi kandziyisa rito ka 065 7443911 lava hi bulanyana ka ntsongo hi languta yaleyo ngopfungopfu hi mhaka
ya leswi a hi fanele hi bula swoho na sesitsakani la hi ndlela yaleyo se kambe hi nga se vulavula ku ya mahlweni a hi kuti kona u angula kwini hi ndlela leyi ukayele lexi eka Afrika wa vulavula abambali botete wo fana na mina sweswiwani ko kwana ni nga swi koti ku ta kwala ni kwana ku ni nge teki na 5 minutes ku fika kwala na mi ta swi vona ku ni kahle decent mara ku ya hi mina a ni van'wani va nga va teka ku i mbale gubugubu kumbe yini ni right mara i mbale kahle se mi lakuta Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akomandlela kasi yin'wana leyi lava ku yi languta ku ya mahlweni hi liya ya ku hi vulavula na va Rand Water kahle ku endleke yini John yo va ka timhaka ta ku mati ya huma pipini na hi swi navela kwele xilungu haleni kwala hi swi tiva hi ta endla xihlovo kumbe i xihlovo kumbe xihlobye a hi twa xihlobyeni hi fika hi ku va ko hi nga ta fika hi tikela mati hala kaya xikarhi ukayele lexi eka Afrika wa vulavula ni ze ni rhungiwe botpetenenge ni kuma accident kwala N1 ni swa la Mkopani va rele ku ni fourth tracker or xibedhlele lexi xe le Mkopani ni rhungiwa ni lo life ni nga temetwa nga endla nchumu pende ni nga tshama ni twa laha ni ze ni n'wi byela va tshika mina botpet like a ni ri na medical aid ni ze ni tekiwa ni yisiwa kwini kwala Pietersburg ku hava private la Mkopani 2009 ni ze ni yisiwa kwala mediclinic kwala Polokwane ni ka ta pfuneka no ze ni n'wi byela va tshika se miri ku vava loko mi nga ku twa a mi si tshama mi ku twa hela ni tshama ni ku twa na wa accident ololo ni kumila ku antswa ni mi twi la ku ni hetisa damani ni mi twi thank you pero la ku ni hetisa damani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula enongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akomandlela a hi fanele hi bule na vona hi hafu ku bile awara ya 12 matsalani general wa ANC Youth League ku nga va ku endleke yini a hi amkeleni Sisakani Xiviti va ta va hi byela ku hikokwalaho ka yini va hi hlwerisile loko hi nga se vulavula hi mhaka leyi vuvangi va tena yona Sisakani hlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM hlekani botete ni kwatini Ay, sorry man. Ay khomelekini timhaka ta kona ti tele ngopfu ta vantshwa. Timhaka ta vantshwa ti tele van'wani va tlhela va hlamala ku hikokwalaho ka yini na ku tala ka timhaka ta vantshwa hi mitwa mikhami ku hayi timera leti ti nga ti deployees ta ANC leti nga tirheki ti fanele ti susiwa mi fike njhani kwala Hi fike ku ri ku hi lava ku vuyisela ANC evanhwini and i ntirho wa ANC Youth League walowo ku every time hi ku hina hi recruita ku vanhu hi mobilize ku vanhu behind bena ya ANC se loko hi kha hi endla ntirho walowo ha swi twa swirilo swa vanhu laha swa service delivery va lava vukorhokeri vanhu a va lava ku twa switori a va lava ku twa ku ri ku tiplani i yini va lava ku tiva tiplani kumile ku planeni ka swilo leswi mi nge le ku swi endleni se loko hi kha hi plana swilo swi kha swi nga endleki ende hi kha hi vulavula na vanhu hi hina hi ya ku vanhwini loko se hi vuyela vanhwini va hi byela ku ri leswi mi nga ta mi ta swi vulavula nkarhi lowani mi nga hundza a ma ha swi endlangi ene mi tlhela mi vuya ka hina mi tlhela mi vulavula swin'wana leswiya mi nga ha swi endlangi se hi swona swi endlaka ku ri ku hi ku ka tikhanselara timeyara lava nga ri ku tirheni lava nga rivala ku tipozishini ta vona va vekeliwe yini a va humi ku nghena vanhu lava nga ta kota ku tirha lava nga ta tirhela vanhu va nga tisa vukorhokeri a vanhwini hi ku hetiseka se loko mi kha mi va mi kha vanhu va mi byela ku hayi vanhu van'wana va le ku tirheni kambe n'wina handle ka ku va vanhu va mi byela ma swi vona kumbe a mi swi voni ku va le ku tirheni kumbe va le ku tirheni na hina ha swi vona ni ri hina hi va ku hi kha hi ya ma ti vona tin'wana ti-project loko mi hindza ti-stakini hala makaya ma hina mi kuma ku ri ku na ti-project ta mati van'wani va ku sali va fika va vekela miako lava siza va vuyi sali va endla yini laha so sali patu reriwa ri endliwa ti-local roads sali vukorhokeri mi kuma ku se ku va ku ri na
problem to tala leti nge le ku phayileni se hi kona laha hi yaku kona hi languta kona ku ri ku sungula ku ri ku meyara loyi na makhanselara ma yena a va le ku byelaneni ka nchumu ndza va le ku tirheni hi ku loko ku ri ku vanhu va le ku complain every day na loko hi va hi kha hi vulavurisana na vona loko hi kha hi endla ti-door to door swi vula ku ri ku vanhu lava va le ku tirheni hi ku hetiseka leswi va nga vekeriwa ku va tirha swona ku na ku va mi kha mi cheka ni van'wani va tisa ti-report-o ti va ti sasekile mi kuma ku ti-report-o ti sasekile mara mitirho ya vona a yi le ku vonakeni leyi fambaka na ti-report-o letiya se swona swi endlaka ku ri ku hi languta mitirho ya vona hi heta hi yi rate ku ri ku vanhu lava va le ku tirheni loko va ri ku tirheni vanhu lava ta va nga ri ku rileni va tele ku ve hikokwalaho ka yini hinkwaswo leswi ku ka swilo swi nga ri ku fambeni swi byarisiwa vutihlamuleri eka meyara swibyarisiwa vutihlamuleri eka meyara hi ku loko swin'wana swi nga fambi hina president hala u nge vuli ku ri ku na munhu la xitaratini lexi a nga tirhangiku swi langutiwa vurhangeri loko munhu a za a teka vurhangeri u fanele a teka responsibility mitirho yo tala ya vukorhokeri yi endliwa hi timeyara tikhanselara ti va ti kha ti gadara ku ri ku ti-problem ti le kwihi lava nga kona va landza vanhu lava nga ta kota ku tisa vukorhokeri eka vona ende sweswo swi tirhiwa hi mayoral committee so if mayoral committee a yi le ku tirheni mayoral committee a yi le ku tiseni ka vukorhokeri vanhwini meyara u fanele a teka vutihlamuleri mhaka wu komiti ya yena loko ku ri ku hi sweswo u fanele andla yini loko yena a nyikiwa vutihlamuleri i fanele a languta munhu loyi a nga MMC loyi a nga allocated ka ntirho walowo loko ku ri ku MMC for roads MMC for roads fa vula ku why mapatu ma stakini MMC for water fa na vula ku why vanhu va nga ri kumeni ka mati MMC for hinkwato ti-department hinkwato ti va ti kha ti wela under mayoral committee that's why mi twa hi vulavula ngopfu hi vo meyara loko swi fika ka vukorhokeri bya lokali van'wani va ri mi fika njhani kwalano hi tin'wani ta timeyara va ri mo ti tiyisa n'wehe hi xivandla mi ti tiyisisa leswi ku ve na n'we swi vona ku vuswikoti va hava swi koti ku hlaya va swi koti ku se a va nge swi koti na ku landzelerisa ti-report kambe va veke hi n'wini se xivutiso ku ta va ku loko mi ta teka xiboho xa ku a va suka mi va mi langutile ku vuswikoti lebyi lavekaka va va ri na byona loko va thoriwa ku sunguleni ke bothati loko mi lava tirho mi tisa CV ta yi sasekini a mi vuli ku n'wina mi nge fiki tirhweni hi nkarhi ni ri hayi mi kota ku tirha ni tirhana le ana under pressure mina na loko munhu exikarhi ka siku mi ku ku na problem ku na muganga lowu nga na problem ni ta pfuka ni ta hi ku tsutsuma na le ka ti-interview vanhu ku fika va vulavula swilo leswi mi nga swi tshembaka ku ri ku loyiwani u ta tirha wona ntirho lowani so ti-process letiya hikwata ku loko ma ha thola munhu van'wani mi kuma ku u na history ya ku tirha kahle la a tirha kona kun'wana a ri mukhanselara u tirhe kahle vukorhokeri a byi ri kahle hi n'wi vona a kha a gingirika then hi teka decision ku loyiwani hi yena loyi a nga ta kota ku tisa vukorhokeri bya kahle vanhwini as a meyara mi kuma munhu u tirhi kahle as a khanselara na loko se a fika as a meyara a nga ha endli swona leswi a tirhisa swona as a khanselara se hi kona laha hi langutaka kona ku laha ku na ti-problem a hi ku munhu yena hi loko a deployiwa a nga asesiwangi u va asesiwini hi tlhe hi vona na vuswikoti bya yena hi ku ri loyiwani hi yena loyi a nga ta yimela ANC as a meyara ya ANC mara loko se a fika ka position ya vumeyara se loko se a sungula ku tirha swo ka swi nga ha ri swona ku fanele ku tlhe ku va hina hi fanele ku hi vuya vanhwini ku ri hayi meyara loyi a nga mi tiyisela yena a tirha swona masungulweni mara se a nga ha tirhi swona hi kombela ku n'wi susa hi mitisa ya meyara loyi a nga ta tisa vukorhokeri eka n'wina ende vanhu sweswiwani a va lavi ku twa switoritori ve ri va lava service delivery ve ri a hi endleleni leswi mi nga hi tshembisa swona ende manifesto ya ANC yi fanele yi tisiwa vanhwini yi humelerisiwa loko se swi nga ha humelerisiwi vanhu va hi langutini ende va hi vutisa loko hi ta ka vona ku hi nga fambi hi hlamusela swo ka swi nga ri kona hi susa loyi hi nga n'wi veka ku a va responsible ku a antswisa vukorhokeri bya vanhu a tisa vukorhokeri ku hetisisa a tlhe a swi endla on behalf of ANC loko se a nga ha swi endla on behalf of ANC vanhu a va nge hi vhoteli and loko va nga hi vhoteli swi lava ku ri ku se ANC yi sungula ku ya hansi laha yi fanele ya henhla kona se ku ANC yi nga yi hansi hi susa ti-problem kambe a mi hlwelangi na hi ku setile kusuhi no bantambula kumbexana mi la ku ya mi ri ku ndayini kambe mi la ku ya gangisela tivhoti hi voho mi ku a mi voni hi n'wi suseli khalaka lahaya a nga ri ku swi koteni hi vhoteni futhi hi ta mi tisela ku ve
mi tshame na yena ntlhanu wa malembe hinkwawo nga ri ku ndleni nchumu. van'wani va kona vo yo sungula ntlhanu wa malembe va sungula va kha va nga ri ku tirheni khalanga van'wani va sunguli sweswi van'wani loko ku sungula sweswiwa na loko ku ri ku sunguli 2 months back hi fanele hi vulavula hi wena ku a wa ha tirhi swilo leswi nga thoriwa swona loko ku ri ku sunguli last year hi fanele hi vulavula this year ku ri loyiwa se u sungule ku jika ka leswi hi nga twanana swona na yena a hi mhaka ku ri ku se hi tshunela ti-voting i mhaka ku ri ku vanhu va le ku vulavuleni loko vanhu va kha va vulavula hi fanele hi va yingisela hi ku ANC i organization ya ku yingisela loko vanhu va kha va vulavula hi fanele hi va yingisela ku ri ku ve ri loyi a nge le ku tirheni loyi ende vana va le kumeni ka vukorhokeri lava nga kona hi fanele hi n'wi susa hi veka vanhu lava nga ta tisa vukorhokeri a swi na mhaka ku ri ku hi le kusuhi na ti-elections or not loko vanhu va vulavula hi fanele hi va yingisela hi nge pfali tindleve vanhu va kha va vulavula hikuva hi n'wi tshikeni a moxa 8 months futhi up until ku ze ku ya ku ya fika ti-election 8 or 9 months ku ze ku ya fika ti-election se hi ta kuma hi nga ha ri na munhu hi ta famba hi ri hexe na loko se hi ya vulavula na vanhu va ta hi vutisa ku loko ku ri ku moxi January mi n'wi vonini why mi n'wi tshiki ku ze ku fika nkarhi lowuwani a hi mhaka ya ti-elections ngopfu mhaka i ku ANC Youth League yi lava ku vona vukorhokeri byi ka byi ya vanhwini with or without election and nakona loko hi ya ka ti-elections a hi lava support ya vanhu na ku vanhu va kuma vukorhokeri lebyi nga va tshembisa swona cause loko hi famba ya vanhwini na sweswi hi ta tlhelela vanhwini hi va tshembisa vukorhokeri byin'wana hi nge va tshembisa ehenhla ka switshembiso leswi hi nga va tshembisaka ndhawu hi lava ku va tshembisa hi tlhe hi va kombisa ku leswi a mi nga hi byela loko hi ta laha ni ku patu leri a ri tshamisekanga maswo ku ri tshamisekini na laha mi ngete ku xota bridge ma yi vona bridge leyi a mi nga hi byela ku hi vekela hi vekelini na sweswo swiwani hi ta kota ku ya mahlweni na ti-problem tintshwa hi ku ti-community hinkwato loko hi heta ku solva bridge ku na problem yin'wana loko se hi ya ka vona hi ku okay se hi hetini mhaka ya bridge ku na loko se ku ndliwa budgeting ya mfumo ku mfumo budgeta for ti-services leti nga ta ya etindhawini to karhi va budgetela for ti-problem letintshwa leti va lavaka ku ti-solviwa ku nga budgeteliwa ku va na bridge ri budgetiwa ti-financial year hinkwato ku tshama kha ku budgeteliwa bridge na ti-term hinkwato va ku sali ku nghena ANC 15 years back ka ha budgeteliwa bridge leriya na sweswi ka ha budgeteliwa rona hi le ku nge seni ka ku dilana na ti-problem to fana na teto loko hi ku a va fambi va wisa loko va karhele ende hina hi na pool ya vantshwa as ANC Youth League hi na pool ya vantshwa lava nga ready va ready sweswiwani hi lonjini mela ku sungula leya se tsaka ni nga tshama vulavula yona ya ku ve mu va tisa n'wina mina vanhu van'we hoxani vanhu va hina la hi swo mula ku sana loko mu kume na pool no hi na pool ya vantshwa lava va nga ready lava va nga not liya yo tisa vanhu liya yo tisa ka mintirho leya va fanelaka munhu a tisa CV liya loko ku advertise-iwa a wu yisi munhu loko advertise-iwa munhu a yi CV a ya assesiwa ku fana na munhu un'wana na un'wana tola hi kha hi hlamuseta loko hi kha hi ri ka presentation ku ri a hi youth ya ANC ntsena a hi tilidara ta youth ya ANC ntsena hi tilidara ta society hi tilidara ta youth hinkwayo ya South Africa so loko hi ri tilidara ta youth hinkwayo ya South Africa loko hi kha hi ku youth a yi vi na mintirho hi vula youth hinkwayo ya South Africa hi vuli youth ya ANC ntsena mara loko swi ka ti-deployment Khalanga ni mi byeleni last ku ri ku ti-deployment ku deploya ANC la ku deploya ku ANC hi ngo a yi deploy that's why hi ku hina as youth league na vona vanhu lava nga deployiwaka for ti-position ta vumeyara lava nga ta kota ku tsutsuma va make sure ku ri ku vukorhokeri bya fika vanhwini nkarhi wun'wani hi hleketa ku van'wani va vo karhala hi old age van'wani va lava ku retire that's why mi kuma ku se va tirha va nga ha hatlisi se hi ri vantshwa va kona lava nga ta tsutsuma loko va rhumile ni to mi nyika nta mi yingisela ni tlhe ni mi tshemba sweswi hi ku hi ri pfumela leriya ra ku anakeni ma ku fika la khale ngopfu mi ri la Limpopo mi kha mi hlawulana n'waxemu ma ku fika hi ku loko ni tshamela sesakani ni tshama ni kha ni twa swiphiqo swo tala leriya ra ku loko a ku ri ku himpela na valava va ri koho ndhaku a va landzelela goza leri ni tshemba ka va mi ta mi suse va meyara vo tala ngopfu hi ku siku na siku loko ni tshamela ka xitulu lexi a swi endleki ku nga ngheni swirilo leswi swi kombaka ku tsandzeka ka va meyara van'wina kumbexani van'wani va nga ri van'wina kambe ko tala ka vo ku va ku ri va meyara van'wina ya mo hi nyika karhi hi tirhana na swona because a swi vona ani hina hi languta ku ri ku lava va nga leader before hina va tsandzeki ku addressa ti-problem ta njhani ene ti-problem leti hina hi ti twaka masiku hinkwawo hina hi yingisela xiyanimoya Khalanga loko hi kha hi yingisela ha swi twa ku ri ku
vanhu ve le ku rileni ende va rila hi vukorhokeri bya njhani ende a languta ku ri u nge rili aka muganga lowu rhangeliwaku hi ANC ivi ANC yi nga tisi solution because hina hi believe ku ANC i organization yin'we ntsena i party yin'we leyi kotaku ku tisa vukorhokeri vanhwini yi kota ku teka na ti-problem ta vanhu yi tisa ti-solution eka tona so loko se vanhu va rila ANC leyi va nga yi tshemba ku nga ha vi yona leyi tisaka vukorhokeri yi tisaka na ti-solution ta ti-problem ta vona se hi va na problem na hina ku ri ku kahle se hi ya byela vanhu ku yini sweswiwani loko ANC yi tsandzeka ku endla se loko ANC yi tsandzeka ku endla ha n'wi tiva loyi a faneleke a endla hi fane hi landza yena hi ya n'wi byela ku wena huma laha hi kota ku nghenisa vanhu lava kota ku tirha ku na lavan'wana lava va nga ri ku tirheni va nga ri ku tiseni vukorhokeri vanhwini va swi tiva ku loko va nga yisi vukorhokeri vanhwini ende va vekiwe xitulwini hi ANC yi hliki ta va landza ya va byela ku ri ku hi kombela ku milonga leswi nga swa n'wina muhuma hi ta kota ku deploya vanhu lava nga ta kota ku tirha va tirhela miganga hinkwayo tolo mi swi vurini ti-timeline ti tshamise ku yini ku hi ta sungula ku vona rini ku va mi kha mi tirhana na swona swilo leswi swi mi vilerisaka loko mi ya ka vaaki hi sungula sweswiwani hi le ka June hi sungulini already sweswiwani hi le ku langutiseni hi le ku endleni ka assessment ku ri ku ka leswi hi nge ti hi ta swi tirha eka masipala lowuwani hi swilo leswi nge le ku endlekeni hi swilo leswi nga ri ku endlekeni loko hi heta ku endla assessment ya hina hi kolo hi nga ta sungula ku vulavurisana na vona ku ri ku i yini leswi nge le ku swi endleni leswi swi nga ta endla ku ti-problem letiwa ti famba ende ti ya famba rini ti-problem leti vanhu va nge le ku ti-raising loko ku ri ku a swi le ku endlekeni vot kalanga hi laha se hi nga ta va hi kha hi teka decision a hi na problem hina hi organization ya ku mobilize as a ANC Youth League ha swi kota ku mobilize vantshwa hinkwavo hi va landza ku a hi fambeni ya mi ya landza vukorhokeri bya n'wina kumbe ya n'wi susa because na loko munhu a nga twanana na hina boardroom hi ya xitarateni hi ta kota ku twanana kahle xitarateni so i pfhumba leri ANC Youth League yi nga ta va yi kha yi famba ka rona yi nga ta va yi kha yi vulavurisana na ti-region hinkwato na ti-structures hinkwato ta ANC Youth League ku ri a va fambi va languta lava nga kona ku ri ku vanhu va vukorhokeri bya tanaku hi kota ku vuyisela ANC evanhwini na loko hi famba hi ya vanhwini ya va byela ku va vhotela ANC hi nga na tingana hi nga khomiwi hi tingana hi ku a ve le ku tisiweliweni ka vukorhokeri mara still va hi tshemba hi tivhoti ta vona ni mi twisisa ka khensa swinene mani a hi pfumeleni ku ya mahlweni mi ta mi kha mi thewukerile hi mi langutini hi ta twa hi n'wina sesitsake khensile swinene kumbexani mi nga si famba i ntiyiso ku loko mi yele ka Kgoshi Mokoena mi va nyike tihomu a mi tikuma kwihi hi tirha ti-donation loko hi famba kun'wana va hi donatela hi va yiselini tihomu a ni ve ri mahlweni ka hosi u famba u khomesana se i nge fiki hosini nga khoma nchumu hi fanele ti vonakarisa ku ri ku hi te hosini hi vantshwa lava humaku a migangeni leyi ndhavuko wa ha tekeriwa ku nhlokweni so a hi nge hi nge fiki tihosini hi nga va hloniphi hi tisa hi nghena hi ku hlonipha mara ku ri leswi a swi ri swa important a ku nga ri ku yisa tihomu leswi a swi ri swa important a ku ri ku vulavurisana na vona ku ri ku aka sayiti ra vuhosi hi nga yisa ku yini hi nga tirhisana njhani hi nga partnera kwihi laha hi nga ta kota ku hi antswisa vutomi bya vanhu lava hi va rhangelaka because na vona va rhangela na hina ha rhangela mara eka ku rhangela ka hina hi kwihi laha hi nga hlanganaka kona ku hi antswisa vutomi bya vanhu lava hi va rhangelaka kensile sesitsake hlayisekani ku dya ku engeta kensa mina futhi enkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM valava hi bula na vona va ANC Youth League va vula tani va ri timera switandati sweswo se n'we mi ri yini 0860 002543 sala timinete ta ntlhanu ntsena ku va ya kuma mahungu ya misava ya awara ya n'we se swi vula ku ka timinete ta ntlhanu va koho vayingiseri vambirhi hi nga kota ku va mukela hi twa tlhelo ra vona ra mhaka yin'wana mhaka yaliya ya Marula Festival va ta yi vulavula ximfumo la Botindave Ramakwena ta va ka hi bula na vona swisiyafu ku pela awara ya 13 hi twa ku va ri yini kahle hi mhaka yoleyo tin'wana ta timhaka leti nga ta kha ti endleka muyingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela eka siku rero mundzuku ri hi vulavulaka ha roho hi ndlela yoleyo se hi ta twa n'wina ku n'wina mi ta mi kha mi angula mi ku yini ku ya amahlweni loko hi kha hi languta ka ntirho lowu hi ndlela yoleyo un'wana muyingiseri hi loyi nhlekani Ihlekani Botphethe minjhani? hi pfukile papa minjhani n'wina Hayi pfukile man. akhensa
hayi ni vulavula na mfundhisi Mashava la Bushbuckridge Thula Mahashi. Inkomba. Ni le ku hlamula liya ya mayelana na mati liya a ku vulavuriwa hi ya mati. I know Bothete mayelana na lava va tirhaka ngopfani hi vulavule mhaka vatirhi mayelana na swa mati. Lava tirhaka layani vanhu va ku tala hi ngo va blame ku va blame mara lava va nga va thola va va tholiwe ka va swi tiva ku vanhu lava a hi vanhu lava va nga na experience na swona. Matsundzuka khale ka mfumo wa Gazankulu wa ha fambisiwa hi Ntsanwisi a ku ri na vakhalabya lavakulu. Vakhalabya lava a va swi kota ku va endla ku mati ma ri kona. Se va suseteli vakhalabya lavayani instead ya ku va tshika vakhalabya lavaya va nghenisa vanhu va vona vanhu lava va fika va kota ku dyondza ka vakhalabya lavaya ku hambiloko u huma xikolweni Bothete i khomi degree laha u fikaka kona u tlha u ya sungula hansi va ku kombeta ku practical swilo leswi swi fambisa ku yini. Se va suseteli vanhu lava va tivaka ntirho ivi se va tisa vanhu lava nga na theory. Loko se va fika layani se indendende manje va sungula ku dyondza kwalayani ti-practical va endla kwalayani and it takes time. Vanhu va le ku nweni ka mati ya thyaka vanhu va le ku pfumaleni ka mati hi ndlela liya nkarhi lowu va nga ta sungula ku kuma ntiyiso wa kona vanhu se va vavisekile moyeni ma swi vona. And hala a va denta yini va denta mfumo wa lowu nga wona wu nga veka vanhu lava va nga va thola. And matholelo ya vona na va twa loko va hlamula va ku hayi va ta landzelerisa swi ku yini hi swona. Mara matholelo i problem hi ku sweswi ni kuma ni ti tsutsumela maratoni loko hi ya timithinini vocal ngopfu se va va ni teka va ni nghenisa ku hali mhaka ni vocal vanhu va ni twa ngopfu la Thula Mahashi loko ni khuluma va ni teka va ni nghenisa ku halawani ka MEC kusuka kwalaho va ku MEC ya maphorisa mara a ni tivi nchumu hi phorisa Bothete a ni zangi ni ya dyondzela swa vuphorisa Bothete. Se na ku hala ka mati swi tani kun'wanyani ka kona van'wani va dyondzile van'wana a va dyondangi. Lava nga dyondza problem i ya ku va fiki va nghenisiwa ku ri hava vanhu lava nga ta va kombeta practical ku swilo leswi swi fambisa leswi na leswi. Kasi van'wani nkingha ya kona vo ta va nga dyondangi vo nghena hi xipolitiki hi mhaka kwa ni ri vocal ngopfu hala ka community. Se va ni teka va ni veka as a head ya ni rhangela swilo swa mati ma swi vona. Inkinga yaleyo inkinga leyikulu yaleyo mani vona nga ku hlamuli ya kona loko a va ngo va susa ku va mhaka ya ku va tshama hansi na vona va va lavela vanhu lava va nga na ntokoto na sweswiya swa mati se va va kombeta kahle ku laha swi endlisiwa leswi tiphayiphi laha ti fambisa leswi na laha ti fambisa leswi ma swi vona. I'm sure a swi ta va swi ri kahle ku swa fana hambi wa susa lavayani na va lava nga tata va ta lava ku va kuma ntokoto aka lava va nga na ntokoto ene se va susile van'wana va kona. Ni mi twile papa na khensa swinene imani kuma mahungu ya misava ni khensile la Thula Mahashi la mi hlayiseka. Inkomo khala ngikomo swinene. A khensa awara ya n'we henhla ka nhloko hi la mahungu ya misava hi nomo wa Sisi Lilian Hlabangwane. eJohannesburg Thembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Minjhani Bothete na vayingiseri va Munghana Lonene FM. Hi ku vona ka mehe leswi ANC swi vulavulaka nje ko va ku vulavula ntsena a ku na vanhu va ku va na slogan ku fana na vanhu va ANC ku sungule ku va na slogan va ku i vathupili ku va na xin'wana va ku i step aside sweswi va te na xin'wana futhi ku to va slogan ntsena a ku na leswi swi nga ta cinca loko swi ta ka mafumelo ya tiko na ti-municipality leti hi tshamaka ka tona. So hi ku vona ka mehe ko va endlela yo ku hi gangisa ku hi kota ku ya va vhotela loko se nkarhi wo vhota wu fika otherwise ko va slogan ntsena a ku na lexi xi nga ta cinca.
hlikani na vaxumi khalangana cindani botpet la ku angulanyana ka sayiti leriya ra nkulukumba luwa wa phorisa wa le Venda vongo a ya kwereza le KZN. Me botpet mavonelo ma mina ni twi nga ku vanhu va swi teka ngopfu too personal. Hina van'wana hi hanyaka na rixaka rero la xilungwini vo tala va nga va swi tiva mana swi teki personal ku ingaku swi serious ngopfu swi ngo ya hi ku munhu yaloye a vulaka sweswo i le ka xiyimo xa njhani hi nkarhi wolowo a ni swi voni swi ri nandzu botpet sweswo hi tshama hi kha hi byeriwa masiku hinkwawo swo ya mahungwini swi ya tatiwa milon'weni ka media hi ku swi byeriwe munhu wo fanisana na phorisa hina va ririmi lera mina n'wi khalanga loko vo tala va hina vanhu lavaya va vulavulaka ririmi ro fana na ra mina ra n'wina va kha va huma eMozambique vo tala ni twa karhi va va vitana hi ndlela yin'wana yo ka yi nga ri rona so tshikani timhaka ta ku hey teka swilo personal minkarhi yo tala mani khalanga inkomu Nhlikani Khalanga na Cindani ka Afrika wa vulavula mina France Nkuna la ka Tshwini eMakaonyana. Mina ni vona ri xiboho xa kahle xa ku van'wanyana va timeyara lava nga tirheki va kumeka va yimisiwa entirhweni hi mhaka ku Khalanga swi tsakisa ngopfu loko ku tholiwa timeyara lava tiyimiselaka ku ta tirhela vaaki because van'wanyana va vona a va ha ri ku tirheleni vaaki va ya laya ku ta tihluvukisa na ku aka mindyangu ya vona a va ha yi vanhwini na ku seketela marito wolawo na lawo muhleri wa n'wina a vulaka swi tsakani ni vona ri xiboho xa kahle swinene ku van'wanyani vo hlawuleliwa leswiya swa ku va tlakuka va hluvukisa ku a va ha ri ku tirheleni ka vaaki a va hati ka vaaki ku ri va pfumala yini va lava yini se ni vona yi ri goza ra kahle swa ku van'wanyana va timeyara va hina va yimisiwa khensile swinene nkomo Ungayelele eka Afrika wa vulavula. Miri nawu wa la Afrika-Dzonga wu ri yini wu ri vulavula hina switswana hi hanya ka yini ka ndlela hi hanya ka budula lava le handle va hanya ka tar road va famba free leswi vulavula leswiwa ni ve na vona 14 years 6 months phakathi in prison loko ndi huma na vona se loko ni fika Springs ndi kuma ntirho ni kuma munhu se supervisor mara ndi hume ni siya hi phakathi a nga sayina nga endli nchumu ni fanele ni ripota nyanga na nyanga South Africa hi vekelo za criminal service hale handle va hi sala ndzhaku loko misa track loko ni ku byela ku siku rin'wanyana butata ni nge swi fiki ni pfuxiwe kun'wana ka munhu wa mina na vusiku hi thwele ku va ku laha nga kwa hi kona a hi pfumeli device wa ku va kwalani ni pfuka ni ku tsutsuma ni vuya kaya na mitwe but kame miri treka yiri vuya la mi nga koha kona se a mi yala wa hina n'wina kasi a ku skepiwe n'wina hikokwalaho ka yini n'wina mi nga skepangi butpeta kasi ni vulavula swin'wanyana lexi xihundla xa kona loko va ku teka va ku pfalela prison a ni ri onge pfuki u voniwa ka mamani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Kamgana London FM kumembiri tumeneta kupira ora ya kumena nongana kwa Afrika wa vulavula kamgana London FM ndere la kubula na sisi Makinos Maru lava ya vulavula kuna bwana langutengo fukati makata mpakelo wa mati eka doroba ra Joni kumbe xifunda xa Gauteng ku angarhela a khale ngopfu pa ku kombisa timakata leswaku switirhisiwa swa vona swi tshamisekile kambe sweswi ku twala ku ri na xiphiqo ngopfungopfu ka tin'wana tindhawu tin'wana ta koho ti katsa va Midrand hi ndlela yele rhandi xikarhi kambe ke imani hi twa vo vinyi ku loko va angula va ku yini hi ku hina hi rini la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Sis Makinos, good afternoon and welcome to Mngana London FM. Compliments of the season. Compliment of the season to you and to your listeners, and thank you very much for having Renota on the show. Just as recent as last week, I'm sure I heard you on another radio station saying your systems as Rand Water are well and good, are running properly. But of late, as recent as yesterday, I also heard the leader of the Economic Freedom Fighters talking about people at Midrand who are struggling to get water. I know it might not be your day-to-day issue, but give us a brief of what exactly is happening in Gauteng with regard to water supply, particularly from a vantage site as Rand Water. All right. No, thank you for the opportunity. You're correct. I was on one of the shows, and I was indicating that we are pumping water. Everything is under control. And then we had an unfortunate incident where we had a power failure.
So when we have a power failure, we are unable to pump water for a couple of hours, and that affects the system. So we have to call ESCOM to come on board to assist us. Remember, we are a water utility, so we'll need to get a power utility to fix what is the problem at our pumping station. This was Palmead. So as a result, a number of areas were impacted. Midrand area was impacted, Lodium, Attridgeville, some areas in Tshwane, Tembisa, those areas where we were impacted. But I know significantly Midrand was impacted a lot. Now, what do you mean by the system was affected? Okay, you have stopped pumping water for some few hours. How is the system affected? So how it works is, remember, we pump water into reservoirs, into our reservoirs from treating water. It goes into our reservoirs. From our reservoirs, we take it to municipal reservoirs. So when we stop pumping, that means we are not able to transport water, for the lack of better word. We are not able to transport water through our pipelines to municipalities. So whatever water that is in the reservoirs will be running empty, because remember, we are using water continuously, even though we are not pumping. But as you open your tap, water is coming out. That water is coming from a reservoir. That reservoir is not getting water from rainwater. So that means the reservoir will run low, up until there is no water coming out. So we can't afford to cripple the system so that so we cannot afford to have our reservoirs completely empty. So when we reach a certain percentage, that's when we realize that we have to manage the system ourselves, and we have informed municipalities. So at the moment, areas are recovering, but Midrand, I know it's the one that has been hard hit, and we are really apologizing as Rainwater. We are working closely with Johannesburg, obviously Joburg Water, to ensure that we balance the system. But also, there have been challenges around the Midrand area even before this before this power challenge. So, but I know that they are working on coming up with a permanent solution in terms of upgrading the Midrand water system. So what kind of ripple effect do they appear, particularly once the system has been affected? The reason for my questioning is I'm trying to find how long will it take for the system to go back to where it was when you spoke on that radio station the other day? Yeah, it takes a couple of days, and I'll tell you what, it's different for different areas. I'm sure you've heard me talking about the low-lying areas and the high-lying areas. So the low-lying areas, obviously they are closer. They are the ones who are getting water first. So they will recover quickly. The high-lying areas will recover once the low-lying areas have recovered. So it's a process that we need to follow for the system to stabilize. So at the moment, low-lying areas are doing well, are recovering. High-lying areas are still struggling. But we are pumping at full capacity as Rainwater. So meaning that if people at low-lying areas abuse water, it might take time for high-lying areas to recover. I didn't want to say that, absolutely. But it would be so insensitive of us to say, oh, you are in a low-lying area. Please be careful, don't consume water. People are consuming water. And remember also, we're coming from that point of saying, I didn't have water for so many days. Yes. You want to fill up your bucket. You want to do other things so that in case this happens. But you are disadvantaging somebody who is living in a high-lying area. Mm-hmm. Now let's look at this issue of power failure. I thought maybe the supply of water is an essential service, like what happens in hospitals. Don't you have like standby supply to say, okay, in an event that ESCOM trips, maybe we'll go the petrol side or something, just like in hospitals? No, you know what? The sheer size of our water treatment plants, we can't even have something temporary. At our booster stations, at smaller stations, we have generators, we have solars. But when it comes to those big stations, it would be impossible. We need to come up with a permanent solution, one which will be expensive, two, it's a long-term plan that we need to have. We are working on it as Rainwater, where we will not be depending on ESCOM and municipalities like your City Power for us to get electricity. At the moment, we are still really relying on City Power and ESCOM.
Let me take a 45-second commercial break. I just want us to look at the issue of high demand, because it's also being raised by Joburg Water, but then we'll revert to that after this first short commercial break. I will. Thank you. So Mingserom Ganalon FM, hitala. Clientele ya kota ku ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakelo hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha, swo olova. Ku hava swikomelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044. Yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo, ku na swipimelo. So Mingserom Ganalon FM kumenka etiminete ntsena kupila ora ya kumenara lava ibulak na vona SSC Makinus Maru lava ibulak na vona ilang tengufuka timhaka ta mphakelo wa mati. Vona va suka ka Rand Water va vulavula hi timhaka ta leswaku endzhaku loko ku ve na ku kavanyeteka ka mphakelo wa mati swi hetelela leswi endla leswaku hikokwalaho ka swiphiqo swa vuthekiniki hi tlhelo ra mphakelo wa gezi swi hetelela leswi endla leswaku mphakelo ya vo ya mati ya hetelela ya kavanyeteka ngopfungopfu ka tindhawu to fana na va Midrand va Lodium na tindhawu tin'wana ta le Tshwane hambi ku ri Thembisa se vengeri tindhawu toleto ti le ku vuyeleleni va le mapompelo ya vona ya mati ya vuyele matshan'wini hambi leswi ntshikelelo lowu wu tikomba ku wa ri wukulu swinene leswi swi vula ku nga teka masiku ku va wu vuyelela hi ndlela yaleyo. Loko ni va vutise ku ku nga va ku ri xivangelonkulu ku ri yini hikokwalaho ka yini va nga tirhi hi tlhelo lera ra ku loko hala ku famba gezi va tirhisa ti-generator va ku ka ti-plant letintsongo swa koteka kambe ku na ti-system leti ti nga tikulu kumbe ti-plant leti nga tikulu swi nga kotekiki hi ndlela yoleyo. Sis Makinos, thank you very much for holding the line for me. You spoke about one issue that I want us to follow up on before we go to the issue of demand. You were saying at Midrand, for example, they were having this problem prior to this power failure. The question then will be, who is responsible for one seeing to it that maybe the system is upgraded such that it meets the demand and the growing population of Midrand? Is it you or is it Joburg Water? Is it Water and Sanitation? Who exactly is responsible for that? It would be Joburg Water. We as Rand Water, we are a bulk water supply. Oh. So we have other clients, but mainly we supply municipalities. Oh. So we are in 4 provinces. So we are supplying the 3 metros. That's where the large portion of our water goes to the 3 metros, which is Johannesburg, Tshwane, and Ekurhuleni. So 77% of our water is being used by the 3 metros. So in terms of reticulation of water that is going to households, it would be at a municipal level. So in an event that Joburg Water were to upgrade their system, will they get adequate water from your side that will suffice the system that shall have been upgraded? Look, if obviously I know they are busy with upgrades or there are plans to upgrade, and I can't speak on their behalf. Yes. I know they're working on their own plans. But from Rand Water side, we are supplying water to residents. It was an unfortunate incident that happened with regards to Palmid, but with regards to what is happening to water that is going to the residents, it will be squarely on the hands of municipalities. But we are taking responsibility for the power failure that happened. We have worked closely with Eskom. Somebody has just sent me a statement here. Unfortunately, it's not from your department, but it's from Joburg Water. Hence, I wanted us to talk a little about the issue of demand, because the statement reads, Johannesburg Water's Soweto systems are currently constrained due to sustained high demand. How do we define demand vis-a-vis the systems? For each municipality that we supply, we have an agreement with them that this is the amount of water that we'll supply you. Oh. So municipalities will use more than we
have allocated them. So they will draw out of our system. So that means rainwater has to pump more. And Rona is rainwater. We can pump more, but we also have an allocation from the Department of Water and Sanitation. We are told this is the amount that you can abstract from the Val Dam, then you can purify and supply municipalities. Just to give an indication, rainwater produces about 5,000 million liters of water per day. So if we go over that number, you can imagine we are way, way above that the license that we are even that we have. So, and as I indicated, out of that 5,000 million liters that I mentioned, 77% of it is being used by the 3 metros: Tshwane, Ekurhuleni, and Johannesburg. Says Makinos, I want your favor. I'm not sure if you're in good position to can assist us. We've been struggling to get the Joburg water. Their statement just read Johannesburg Water Communication, and their landlines are not picked up when we call them. Are you in a position, maybe we can do it off air, that you can assist us to get their communication people who can take this story further in an event that we need them? I probably we can share email address. I'm sure if email address is not there, I can share the email address. I think that's the least that we can do. All right. Otherwise, thank you very much, Sis Makinos. I know you also supply Mpumalanga as another province as rainwater. And parts of Free State. Why are you not coming in Limpopo? You don't want us, or we don't want you? No, that's the mandate that we've given. Remember, we fall under the Department of Water and Sanitation. So we are told exactly where to go, where to supply water. So for now, the mandate is for the 4 provinces. All right. Now, otherwise, thank you very much, Makinos. Enjoy what is left of your welcome. Thursday. All right. So, so mingse ramgana lona FM la bulana bona sesi Makinos Maru laba basuka kuka rainwater. Nambona mile kunrumele ni maungu yo tala la kusuka ka sutibiso rusumishukuma kusuka ka baka Joburg water. Tabai kaya basalanda ko itakombela ka sesi Makinos ko ba ihlanganisa na bona ko. Boba tumbela ababuli na ku ibamani la babula ku Joburg water. Very issued by Johannesburg Water Communication and Marketing. Bako we. Iba phone na 011 liya. Itare la pale. Ila utawa butsa swilo swimbirhi. Ila utawa butsa ku timhaka ta le Midrand xiphiqo yi. Incini xi ndaku va nga antswisi ndhawu liya ya vona ku endla leswaku yi kota ku va yi pfuna timhaka ta mphakelo wa mati. Lexi xi nga le ku vonakeni i ku varhangeri va hina kumbe varhangeri va doroba ra Joni kumbe varhangeri va Gauteng kumbe xana ta lavana va office ya Premier va ta na mhlanga va ta hi pfuna ku twisisa kahle kahle ku le ku ndlekeni ka yini ku ololoxa xiphiqo lexi. Lexi xi nga le ku endlekeni i ku vanhu va swi kota ku pfuka va ya ntirhweni va kha va languta swo tirha leswi va tirhaka swona namuntlha va nga ri na mhaka na ku minduku ku ta ndleka yini, mindlwane ku ta ndleka yini. Va tirha la kwala hi nga kona ntsena. Hi ku loko a ku nga ri sweswo swin'wana swa mintlhontlho kumbe yin'wana ya mintlhontlho leyi hi vulavulaka yona a yi ta va yi ololoxekile loko va kha va hi ku ko tala mikhukhu yi ngeteriwa hi van'watipolitiki. Vulavisisi byi komba sweswo ku mikhukhu minkarhi yo tala yi ngeteriwa hi van'watipolitiki lava taka va ku tanani mi ta tshama la ku ri mphakelo wa mati, ku ri mphakelo wa gezi. Se swiyimo swa muxaka wolowo loko ku ve i ntiyiso ku van'watipolitiki vo van'wana van'watipolitiki vo va tisa ku vanhu valava ku ri ha ku kunguhata ku vanhu va ta nwa yini, vanhu va ta tirhisa gezi ro huma kwihi, sweswo swa ku taniya ku fana na leswi swi sungula ku endliwa hala makaya. Tihosi ti fika ti pandetela ti tsemelela switandi ti nga vulavulanga na timasipala. Loko va ri hava mapatu kumbe va ri hava mati kumbe va ri hava va ri hava gezi va ya le anisanini va ya ka masipala va ku hina gezi hina ku va va nga ri kona. Se swin'wana swa leswi kumbexana a swi ta fanele swi tseta va lava hi ta kota ku twa kahle kahle xiphiqo i yini. Timhaka ta Marula Festival ku endleka yini, a ya ha ri kona, ku endleka yini kahle kahle hikokwalaho ka yini. Tatana Ndabera Makwela va ta va kha va hi byela sweswinyana ta va kha hi bula na vona kusuka ka ofisi ya mufambisi wa xifundankulu dokodela Phophi Ramathuba. Indlela leyi se mi nga va ya kahela nongonoko wolowo wa Munduku
mingiselo wa mina loko hi bula hi langute ka leswi hi nga ta va hi ka swoho swi nga ta va swi katsa na leswi hi sungulaka namuntlha se namuntlha la hi bula na tatana Ndabera Makwena va hi nyika xifaniso xa ku kahle ku vulavuriwe yini loko vulavuriwa na vateki va mahungu a no va ka swin'wana ni fanele ni ya hlengeleta ni ya koho ku landzelerisa mhaka leyi hi ndlela yo yeleyo se hi ta va hi kha hi languta ku yisa mahlweni ku languta ngopfu ka timhaka totoleto hi tlhelo ra ku languta ngopfu ka timhaka totoleto hi tlhelo ra mfumo ku kahle i ntiyiso ku swi hundziseriwa mahlweni kahle loko swi hundziseriwa mahlweni hikokwalaho ka yini swi lo hundziseriwa mahlweni ka lembe leri taka kumbe swi lo hundziseriwa mahlweni ka n'hweti yin'wana se ku endleka yini hi vanhu lava va lembe na lembe va va ku va kha va vikanyi ke na byona byi ta ende se byi sungurile ku va kona switarateni ne se byi sungurile ku va kona la switarateni vikanyi hambi hi byona hiku bya masiku lama mi siringa ngongwe na mafa mi chala na swivirisi kwalaya byi pfunetiwa ku byi hatsa no phahla hi se phahla phela hi byona se hi ku byona veri hayi loko byi ri byo bya mampela hi ta vona mo hatikhatikata vukanyi tshame ni nwisiwa byona hi ri na ha ri muchudeni a University of Limpopo yo ni nge swi rivali xikhiya xi nga ngheni a lokweni ra rivati wa hupha wa fika kwala kama yeni ni ya twa ku mahungu ya misava ya mbirhi ya ta miseko yini kusuka kwalani hi vulavula na kulukumba Ndabera Makwena hi twa ku va ri yini vona hi mhaka leyi ya Marula Festival kambe hi ndlela leyi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Inhlekani tinhlokomhaka ta mahungu time hi ndlela leyi va xiyenge xa maxelo va vhumba hi maxelo yo hisa ku tlula mpimo nhloko ya xiyenge xo langutisa matimu ya vugevenga nyika vumbhoni emahlweni ka khomixini ya madlanga mahungu hi xitalo hi awara ya 2 ukayelele eka Afrika wa vulavula miri nawu wa la Afrika-Dzonga wu ri yini wu ri vulavula hina switswana hi hanya ka yini ka ndlela hi hanya ka budula lava le handle va hanya ka tar road va famba free ni swi vulavula leswiwa ni ve na vona 14 years 6 months phakathi in prison loko ndi huma na vona se loko ni fika springs ndi kuma ntirho ni kuma munhu se supervisor mara ndi hume ni siya phakathi a nga sayina ka endle nchumu ni fanele ni report nyanga na nyanga South Africa hi vekelo ma service hale handle va hi sala ndzhaku loko ni fakwa track loko ni ku byela ku siku rin'wanyana butsaka ni nge swi fiki ni pfuxiwe kun'wana ka munhu wa mina vusiku hi 12 va ku laha u nga kwa hi kona a hi pfume device ku va kwalani ni pfuka ni tsutsuma ni vuya kaya na mitwe but kama miri treka yiri buya la nga ko ha kona se amiyela wa hina n'wina kasi a ku skepiwe n'wina hikokwalaho ka yini n'wi mi nga skepangi but pheta ni vulavula swin'wanyana leswi xihundla xa kona loko va ku teka va ku pfalela prison anere u nge pfuki u voniwa ka mamani palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula loko ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akhomba ndlela nteri hina minkarhi hinkwayo la ka nongonoko lowu hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hiyo mhaka hina mvulavuleri wa ndzawulo ya mvulavuleri wa xifunenkhulu xa Limpopo nkulukumba Ndabera Makwena masiku hinkwawo ni tshama ni kha ni mi byela ku loko nkulukumba loyi a vulavula ni tsundzuka ntsene hungu leriya a nga ri endla a ha ri ka masipala wa Polokwane wa ku vona ku masipala wa Polokwane wu tirha kahle ka ku rhurhela mitlangu ya khapu ya misava se na sweswiwani se le ka xifundzankulu ku vona leswaku mahungu ya fika ka hina hi nkarhi a hi amukeleni hi twa kahle sweswi veri yini kambe na swi twa ku na mahungu yo tala kambe mi ni la ku twa leyi ya Marula Festival yi ri yini Bundaba Nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene Inhlekani khalangana va ingese hinkwavo va Munghana Lonene FM
loko ni vona exitarateni lexi helela kona lexa Landros Mareko ri se xi cinca xi ku 2010 ni tsundzuka n'wina masiku hinkwawo i swa khale khalanga mara legacy yi koho swi kona stadium na swi tota swona swi kona so legacy ya 2010 i kona even up to this time. Mina mahungu yo tala lama ma nga vulavuriwa hi loko kha ku vulavuriwa na vateki va mahungu namuntlha ngopfungopfu hi Premier na va MEC va vo kambe ni lava hi sungula maheteleleni hi ta kota ku tlhelela ndzhaku hi twa ku kahle kahle swin'wana leswi Premier va nga vulavula hi swo hi swihi kambe Marula Festival swi twa longeta ya ha ri kona ku endleka yini? Intiso Kalanga, after careful consideration, the Premier and the Executive Council wafike bateka Spimoko lei Marula Festival hi rhandza hinkwavo na vanhu va Phalaborwa va lava ku vanhu va ta ku tala la a Phalaborwa. But itiva ngopfu ku December na January ay khomanga kahle loko hi vulavula hi mhaka ya disaster vanhu va Phalaborwa vanhu va Mopani they greatly affected hi mhaka la so swi kahle loko hi nghena stadium hi dansa hi celebrate loko van'wani va tshame va nga na mati va tshama nga na gezi va tshame va nga na tindlu swi ti khombi kahle ku as mfumo it looks like we are not a caring government ayinandaba na swo swi endlaka with all the people who are around Phalaborwa ngopfungopfu loko u languta ku Phalaborwa na yona it was hard hit for a week or so anga swi koti u fika Phalaborwa vanhu va ti delivery van the fuel so Phalaborwa was almost cut off for that whole period of time so loko hi lava ku pfusa Phalaborwa hi nga swi endli na ti-festival in between maybe swi kahle ku hi teka mali ya leyi ta hi tirhisa o endla festival hi phecha kwale kufusa dorobe ra Phalaborwa na vanhu va tshama Phalaborwa they should be able to have their life back so if we can then postpone this thing for just another 12 months it has got out na vanhu by then at least it ava mabroho nothing bridges then also nothing streets around Phalaborwa would have worked a lot but kuna maka ya mati we know that the reservoirs and the other purification plants are from the Esilati River they were also swept away by the river so ilaba ku fusuza the whole town ya Phalaborwa engasikoti just now nzuku tava I dansa vanhu va lava mati it won't come out very well if we have to do that that's why then the decision was taken let's keep it on hold we'll use the money next for the rebuilding Phalaborwa for helping where we can because even now as we speak there's still 50% of the people who can't access water electricity and then normal life in the houses because of makaya at the floods timhaka letiwani ta ku rhurheriwa ka ti-festival letiwani but ndave ku tala ku va ku ri ti-contracta kumeni ka company 3-year contract se mi postpona na contracta kumbe ku endleka yini sweswo mo ni khomela tani ni sungula ni hundza hela hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka loko yi hundzela loko u ehleketa leswaku a wu fikeleli muyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wo fika eka 745,000 rand hi lembe nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena ngamu vana na ndyangu hi ku angarhela tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki vugevenga na timhaka ta vatirhi hambi i papila ra vusirheleri madzolonga ya rimbewu ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi gweta ra Clientele Legal ri ta va kona ku ku pfuna vukorhokeri bya hina bya olova bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya bail nakambe
Clientele Legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku. SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM 12 timinete iseba awara ya 14 ni ku vulavuleni na mvulavuleri wa mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo ku nga nkulukumba Ndave Ramakwela. Hi bula na vona la eka hi langutaka hungu riri a ri koho loko premier wa ka vulavula na ti-MEC hi timhaka ta swin'wana swa koho swi khumbe timhaka ta Marula Festival leyi va nge yi hundzeriwa mahlweni hi kolomo ya ka 12 wa tin'hweti hi ndlela yole. Ni lava hi heta hi leswa Marula Festival hi ta languta tin'wana timhaka leti premier va nga vulavula hi toho hi timinete leti nga sala ta nkaye Butindave. Kambe minkarhi yin'wana ku na ku vulavula ka ku mi nyika kontraka ya malembe manharhu ku va munhu a kota ku mi pfuna ku endla mapfhumba ya muxaka lowuwani. Mi twanani na vona kumbe swi ta tlhe swi vuya kwala mahungwini va ku mi tlule kontraka? The usual process will be, of course, to discuss with the service providers affected that since the decision va teke ku va ta kombela ku yi postpone to next year. So blah kuna contract ya vona is still valid until that particular time. Then there are things administratively or to make sure that the contract is validated until that particular time, because if there was a 3-year contract, maybe this was the third year, they didn't do the 3 years. So it's an administrative issues, economic development, environment and tourism, but actually the service provider. So there are things that normally administratively they will do to regulate such contracts. Alright, se tin'wana leti ti nga vulavuriwa timhaka hi tihi loko mi kha mi vulavula na vateki va mahungu namuntlha kumbe va vulavula na timhaka ta ku kona ka ku fika kwihi ku xifundza hinkwaswo na yini swin'wana? A hi vulavula hi mhaka ya traffic management during festive season. Matsundzuka khalanga towards Christmas a ku na problem tin'wana ta fana na u nghena dorobeni ya Giyani ku na traffic congestion, but if it's like this, does it mean the whole province so we also presented a traffic road safety statistics. So Limpopo province has reduced the fatalities on the roads by 14%. The road crashes, and then also Navan who die in road accidents were reduced that by 10%. So compared to the 2024, so let's just come out. There is a management which is better road traffic, but also even if we have so many cars that are coming into the villages, into the towns. There's still a lot of work that we to do for planning, access into towns, access into areas like Water and Dona, Ukiana, and Amlele. Shiboni, Carlo, or the Christmas, Akuna Fambik Kate, and Gofu, just the day or two before Christmas. So this one is a Labogui, Efeketa, Makai town planning, not the alternative at corner for accessing those towns. Because some of them were planned in one way and then go about exit because of the way in which the special plan started. Within one place, then they know that no one will be able to get out. So we must find multi ways at the European se loko ka hi languta kumbexana loko mi languta xiyimo sweswiwani xa leswi nga onhaka hi nkarhi lowa wa mikhukhula mi fika kwihi tanihi xifundza ku lulamisa loko hi kha hi hetsela Butindave? Mikhukhula yi bile ngopfu Khalanga. Leswiwani a hi vulavula in the beginning, maybe in the past 2 weeks, but now the extent of damage. Mara sweswiwani va premier na ti-MEC va famba va ya endzhaku ka hambana. That's where you begin to realize, this is more severe than what we thought. The damages are severe. Langute
Giyani huma other places athulamela huma Sikhukhuni Nitolo huma Blueberg. This has kombisa ukuthi the extent of damage is very widespread, despite the fatalities counting about 27 man and then now about 3,400 houses that have been destroyed. This shows besides even the infrastructure at Ndela, we still have about 348 roads that are damaged. And most of them, even major roads, roads are still problematic. So we are seeing that damage, and we continue to say that where we can, we'll use whatever means we have for now to restore life. Askolweni or lava at the health centers now so that's why we're rebuilding bit by bit. But kutabananka big projects it doesn't get to then overall infrastructure what we build bridges and bridges are still we can't build them in 1 month, so up to 6 months or so. So we are finalizing the plans provincially. We work 800 million treasury. The province, and then later money from the National Disaster Management Center. I think Malimuni, so it local and the assessment with the damages worth the 10 billion that we have prepared, or is it lower than that now? And then how do we continue to rebuild the province? Bunda we cancel this naning karongwena. Itahlangana kweli mnduku mbana sikula nene kujia kwa engeta. Inkom isa so mingso mngana na November ba bulana bona nkulukumba ndabera makwera bakababula endakala ko premier na bangwana ba MSC ba bulabulina bateko ba mahungu laha akubulaburiwa makata matsamele ya swilo Limpopo swin'wana swa swo swi katsa ku hundzeriwa mahlweni ka ntirho lowa wa Marula Festival lowu a wu kunguhatiwile ku va koho wu hundzeriwa mahlweni hi tin'hweti ta 12 ku ri ku ringeta ku lata hlengeleta matsala macheleni lamaku kumbexani ya nga hetelela ya pfuna ka ku antswisa xiyimo ka ngopfungopfu ka tindhawu leti nga khumbeka swinene ku katsana le ka masipala wa Phalaborwa kun'wana nga hetelela wa masipala lowu nga khumbeka swinene ta tsundzuka ku ve na nkama wun'wana a swi nga olovi na ku va executive mayor va huma Phalaborwa ku va ya ka tin'wana tinhlengeletano na loko president va tile hi kotanga ku va hi va vona va ri kona hikokwalaho ka ku va ku vikiwa leswaku a va nga koti ku huma le a va ri kona va pfalelekile hikokwalaho ka ku va mabelo swibulohwani swi khukhuriwile hi ndlela yoyoleyo hi mhaka yaleyo mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela na ku hundila loko se ni vuya na Prof Hlengani Mathebula hi la ku twa ku vo va ri yini tanihi foundation loko hi kha hi languta ka ntirho wa ku lowu nga ta va wu ri kona ku hela loko ka vhiki hi ndlela leyo hikokwalaho ka yini va vona swi ri na nkoka ku va va nghenelela na leswaku va lava ku fikelela yini hi ndlela yoyoleyo sweswo hinkwaswo hi bula na vona andaka leswi sweswo mingisero Munghana Lonene FM na ngana ko Africa wa vulavula eka xitichi lexi nhlekani lowu mingisero mina hi tari hi lava ku bula na Professor Hlengani Mathebula la ku bulanyana ka ntsongo na vona hi ku tanihi Hlengani Mathebula Foundation veri va teka xiboho xa ku va ya ringeta ku pfuna ka tin'wana ta tindhawu leti ti nga wela hi khombo ra ndhambi se hi la ta kota ku twa ku loko va teka xiboho lexi a va langute yini hi ndlela yeleyo ta va hi kha hi bula na vona nkarhi lowu nga heteki mbilu andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ni tirha na hi misa vya katsongo kwele so la nga fika ni hlamarisa ko hi loko a sungula a hisekela tikereke ta va yisa lava va ku suka le Zimbabwe goga swa ku basa lava ya se a va hlongola ku va endle tikereke hala na hala Mkoveni swikuyina va suka makaya vo a va endli swileswa va yisa lava ya van'wani va vo va hanyi laha se swi nga endleka kuma leswaku va mi endle swin'wana ku hlangana nhloko so na talenti ya pfunana ya yona mi veka njhani yaleyo mhaka ra va yisa lava ya loko u vona foya vo un'we nga hanyi laha ka vo va yisa lava
va kona ku ya laha vo thembisa laha swikovanini va endle maribye ya ku basa laha va khongela va ri voxe va yisa i fike laha va hlongola ku le Zimbabwe why va nga endli leswiya i va tekela makhastama la nga sungula ku yi moxa ko se a hetelela a landza Major 1 le gedeni leyi se ni swi vona wa dede se ku hela ka sweswinyana andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula se SADC loko mi yingiserile yi le ku kumeni xitshunxo hi maendlelo lamaya ya ku se ku ya va na summit na vo SADC vo lava ku nwa mabyalwa na va dya na makheke lava naswona mina nchumu lexi va xi endlaka xo sungula loko ku SADC a endla swilo swo kahle a yi fanele ku ri khale yi teri hey mhaka leyi ya DRC a hi mhaka ya SADC ntsena hi mhaka ya SADC hi mhaka ya East African Community so a hi endleni ku ri hina va SADC na East African Community hi vitana vanhu lava va nga khoma matlhari ku nga vona lava lwaku hiku a hi teni hi tshama na n'wina marabela M23 tanani hikuva marabela a tele la lwaku le kambe M23 hi vona lavakulu timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi na vayingiseri xikan'we na muhumelerisi va lava hi mamisa titiyo i malembe mangani ANC leri ku fumeni hi ku lomu munhu a nga endli swona vo cincana hi ti-department loko munhu a yiva hala va n'wi susa va n'wi yisa hala loko a tsandzeka hala va n'wi susa va n'wi yisa hala va tshama va susa na rini switulwini vanhu valava a va tshiki ku phutisa vanhu va vona ku se yi le ku weni vanhu va karhele ku vhotela swilo swi nga ri kona va tsandzekile loko ri vukorhokeri inkomu sweswo mingisero mgana lona FM akomandela swi le ku tikeni ku va hi kuma Prof Hlengani Mathebula se hi to hi hunda ya mahlweni hi twa ku we u ri yini nomboro hi leyi 0860002543 a hi twi ku timhaka leti nga khoma tona hi tihi ka nhlekani lowu hi ta kota ku va hi ya mahlweni hi bula hi ndlela leyi timhaka leti ku nga va ku ri na tona mi titwile leti hina hi te na tona se hi lava ku ta twa n'wina kun'we leti n'wina mi nga khoma tona hi tihi ndlela yeleyo 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka mgana lona FM akomandela hi endla leswaku hi kota ku va loko hi kha hi vulavula hi kutani hi kota ku swi tiva ku loko hi kha hi kutani timhaka leti n'wina mi nge le ku hlanganeni na tona hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu ku va ku ri tihi kambe yin'wana mhaka hi yaliya ya ku mi tikuma mi kha mi aka minkoveni yin'wana mhaka mi aka ma swi tiva ku na laya van'wana va aka hansi ka leswiya swa ti-power line va aka kwala hansi loko mi tikuma mi kha mi aka kwalaya hi laha xiphiqo xi va ku xi ri kona ma vo mhaka kona se ku hetelela ku va na ti-electric field laha leti ti hetelelaka ti khumba vutomi bya n'wina kambe vanhu hi ku vona ku pfulekile vo nghena kwala va aka ku fana na loko van'wana va nga chavi ku fika va aka xiporweni ma yi vona se tin'wana ta timhaka leti kumbexana mi nga ta ti languta mingiseri wa mina a hi tekeni mingiseri loyi nhlekani Khalanga Mfukeni hi pfukeli boti minjhani n'we a hi pfukeli a ni kombela ku vutisa Khalanga hi mhaka ya voice note yin'wana ni kwala a swo kwala a Hlakaneni ni lava ku twisisa ku mina ni yi teke njhani voice note ya yena ya tolo na mina ni tshame kona swixihu Nhlakaneni but ni ta swi tivisa ku yini swe le Nhlakaneni swa n'wina n'we mo hi byela ku yi ri yini yona hi swi tivi Khalanga ni kombela ku ni twisisa kahle ku ni endla kanjhani no va mutshami wa le Nhlakaneni kambe ni muyingiseni wa Afrika wa vulavula swo tolo ni twe voice note ya n'wana wa xikolo a complain ya mhaka ya ku yena sa a ni kombela ku tiva ku ni fika ku hi mhaka ya yena hi ku ni kumba ngopfu ka mina tanihi mutswari yaleyo ya hala n'wina ya mina yena liya ya mina yena kambe leswi loko n'wina swi swa mina ni nghena hi timhaka ta voice note liya ni lava ku n'wi pfuna hi leswi na leswi hi swo a hi ta lava ku mi ya mahlweni ku ni fika kwihi ni ta mi vutisa mina sweswi ku hi mhaka yini mi ni vutisa ku ni fika kwihi mi ta ku yini okay mina loko mi byela sweswo Khalanga hi ku ni tiva n'wina mi landzelelisa ngopfu mhaka ya dyondzo ni nde ku yi landzeleriseni kambe i ya mina na n'wana loyi a sweswiwani loko ku ve na n'wina mi na tlhelo rin'wana mi lava ku n'wi pfuna hi rona hoy tanani mi ta hi byela ku mi n'wi pfuna hi yini
okay khanga inkomo le n'wina kahle hi ku tsakela ka n'wina a mi lata ku yini mhaka leya mina yini vavili mi ni twile ni xoko loko mi ni yingiseri mi ta mi ni twile ku mara njhani mina a ni lava va vula swin'wana swa leswi ni nga swi vula swimbirhi kalanga ku i pasini kumbe a nga pasanga va kota ku chucha n'wana loyi a n'wini wa yena a tiva ku xiyimo xa yena xi le kwihi le ka ya mina na yena ni yisa le ndzhaku loko hi ku komba ku n'we kwala a muhlakaneng a xigo mila ku twa ku swi fambe njhani loko ni hete na yena ni ta n'wi nyika nkarhi a tlhela vuya moyeni a ta vulavula hi yona atahlamula inkomo khalanga na cancer inkombo ta mina na cancer ai amkeleni n'wana mingiseri twa ku yena angula kwini hlekani mi amkeleli ka munghana lona amkeleli ka munghana lona na fem hleka hey botet papa min hi pfukile mi njhani n'we hi vona xinkarhani xa kona mo hi ku swi vhavhayixa hi xihatla botet a nga ta veka tisa vonelo rin'wana ri nga tlhela ku va xitsundzuxo nyana aka matirhelo ya government ya hina ne botet loko swi ta ngopfu ka ti-fight ra rural areas aka ti-rural areas na tindhawu leti hi ta hina tikhanselara mara loko ni langutini makhanselara ma hina a ma swi koti ku attenda ku fana na swivijo or tikhoro leti va ku ti ri kona ematikweni why ni vula leswiwani loko government na makhanselara ma ripota ka government ma tirhisana na tihosi va ta kota ku twa swiphiqo hinkwaswo leswi nga kona aka ti-community teto hi ku ti-community ta swiphiqo swo hambanahambana loko swi va endlela leyi va kha va attenda ti-meeting tete va ya layani va fika va twa swirile ivi loko ku va na meeting wun'wanyana va ta va vuyisa report ya ku ri aka leswi ya herila hi swona mi fike kwini ni vona ingaku swi nga kota ku phusha service delivery aka matiko mo tala a hi swi tekeni sweswiwani ka nhlaniki va rila hi mati ku lunghisiwa mhaka ya mati loko u hetiwe mhaka ya mati ivi then va vula ku na ti-pothole ku lunghisiwa ti-pothole hi ndlela yaleyo masisa botpen nkarhi ku va leswi mi swi vulaka swi na nkoka kambe a va endli hi ku minkarhi yo tala ti-project to tala ti tivisiwa xivijwini oyi a ni te ku endleka yini laha okay kambe ni tshemba mi ta mi swi twini ni khomeni mingiseri wa mina a ni tivi ku endlekeni swi le kule ngopfu na vulawuri bya me hi ndlela yaleyo mundoko tisala nangono ku afrika wa vulavula ka mphagani handle ka sweswo vana na nhlekani lona ni mi tiphina ku yingisela munghana lona na FM makomba ndlela sweswiwani hi ka nangona ku dzuma na mina hi rito ra Ike Goveni vuhumelerisi bya Mchangani andaka mahungu emisava lawa ya nga ta landzela hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwani nongonoko lowu a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa kasi ke mina tani sweswi ni nga vula ni khalanga Pat Mathebola sembana siku lerinene mi tiphina ka hisa ka tindhawu to tala loko ka ku hisa ku kutani swo kombela ku na n'wela mi nga komi mi kota ku va mi ya mahlweni mi tihlayisa mi tikuma mi ri ndhawini leyi nga hola mi nwa mati ya kenela leswaku mi ta kota ku va mi hlayiseka hi ndlela yeleyo handle ka sweswo siku ra n'wina ri vele rinenani tata Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena Johannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela